Dan nula počinje, na autoputu smo, osjećamo se odmorno, naspavano. Za sad prvi utisci nakon 115 km sa ovim motorom su super. Vola, da se javim nakon pumpi i svega, počistim malo samo motor, zato što sam prelio gorivo bio ovdje. A Slovenija, ljudi, koliko lijepi putevi, koliko lijepo sve. Fantazije za vožnju, ovaj motor, za ove ovdje puteve, baš fantazija da se vozi. Završimo, ljudi, današnji klip sa jednom odjavnom scenom gdje ćemo da kažemo šta je bilo, kako je bilo. Znači danas 1000 i nešto kilometara. Motor je tu, idemo Bogu na manet na put. Dan 1, zvanično što se kaže, putovanje počinje. Sviđa mi se, CarPlay automatski učito navigaciju. Sad mogu da mahne ženi. Bismillahirrahmanirrahim. Idemo za Berlin. I možemo da počnemo prvi dan putovanja. Temperatura trenutno napolju 14 stepeni. Ali ja sam opremljen, tako da mislim da mi to neće predstavljati problem. Plan za danas je da stignemo u Italiju, kao što vidite na navigaciji, ako vidite, treba će nam 10 sati ili nekih 1000 km vožnje. Tako da, bit će zanimljivo. Što se tiče motora, vidjet ćemo kako će motor da sluša, ali mislim da je motor za ovakove duže destinacije fenomenalan. Sviđa mi se ova navigacija što mi pokazuje i koliko je brzina, ograničenje, gdje god se vozim, tako da to je top. Siđik radi posao. Gorivo smo napunili, a mislim da tamo do pred granicu sa Hrvatskom će nam biti dovoljno. Tu su kolege.